Altın 953 tonna, wolfram 55 tonna, jana kükürt 6858 tonna bolup, dünya yüzü boyunca 7. orundu ээлеген. 15 yıl içinde bardığı bolup 258,6 tonna altın satılıp ötkөрülsө, Kırgızstan bolgonu 1 tonna 400 kilogram gana altın algan. СССР тарағандан бері мына 20 жыл өтті. 20 жылда біздің алтын запасымыз 3 тоннаға жетпептір. Ал эми жылына біз 20 тоннадан алтын өндіреді екенбіз. Урматтуу чиновниктер, уят болуш керек елдің алдында. Çınığı batır, yer жүрек, духу бар. Kırgızdın çınığı духу ököndelik aldı. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.